Kanti-ke udaba osulitholayo bakwethu la siphethe i-Black Birds Isicathamia sasemzimkhulu bathi babuye ngey'nkani bakwethu kulonyaka bathembisa ukuthi bazohamba ama-event amaningi. Sanibonani, ngiyanibingelela ngiyanamukela bakwethu ehlelweni lethu lezindaba i-SP Media TV. Uma uqala ungena kwihlelo lethu sicela ukuthi ulike bakwethu, uphinde usubscribe, ungakhohlwa phela njalo ukusishare le link yethu ukuze sindlondlobale njalo bakwethu. La ngithe udaba osuliphethe siphethe ama-Black Birds Isicathamia sakhona le mzimkhulu kwaJames bakwethu. Bathi-ke bakwethu kulonyaka bathembisa ukuthi babuye kabi futhi kama-event amaningi bazohamba ngoba sesiside nesikhathi bebethulile bengaculi khona bebesakulungisa, kodwa bathembisa ukuthi kulokhu kuningi okushintsho nizokubona bakwethu. Njengoba benibathanda niqhubeke nibaseke njalo, niqhubeke futhi nibasupport nama-event niwahambe lawa abazobe bewahamba bakwethu. Bathi bacela ukuthi niqhubeke njalo nibambisane bakwethu, nileseke iqembu lama-Blue Birds njengoba benithanda futhi bazimisele ukunikeza ingoma enkulu. Kanti-ke mina bakwethu bengikuphethe namhlanje kusangiphelele, ngicela ukuthi ningibambe evidiyweni elandelayo ngokuzayo. Ngiyabonga.